Vardım ulular ulusuna, benim şadım. Benim şeyhim bir kişidir, aksakallı bir kişidir. Erenlerin paşadır, benim şadım. Mevleviyem hem Bektaşiyem Mevlaniyem hem Şabaniyem. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, zumme elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Mangle praylalen saydi mebhinalen. Cemaati muslimin. Allah heskuru bereketi, Allah heskuru magfireti, upramende inşallah nekovo. Adaleske so avdisno tema odberi moj, zamolnavtumen tešaj, pazljivo te šuna, pazljivo te hava, haklakoja te hava, erkaneja te hava, EDP-ja te hava, te ova bul precizno akale derseste, pošto kovolame njih šužo dersi, enalazneamen da zatem akal je ko šužo masek, ko amaro najmaglo sajdimo pejgamberi, koliko so bija salilo, adaleskoro da i tema odluči salilo suske bičaldo je amaro pejgamberi alaihi veselem, amen. Za prvo, ka zamolinav, kovor su šeitumente spodelinen, zali vremene ka selam kera o momentalno gostje koji su itane, isto mate bistra, znači pokasno da su kavlezinen baro selam džilende, normalno ka zamolina ko nisaj točke su ge bud važna, mate postavljeno pitanje ko kak je loše efendija, potočno efendija od derci, nego kovol o pitanje kikrajka, a da resko sebe bi učaren, to mari pitanje car. Neko vol sa sto soj momentalno amencar o manglo nezaket irfan, baro selam isto džitute da efendija, o sa sto ake baro selam džiko fatmiri efendija, ko pokasno isto moklo, amari penso ine okole misijate je baro selam džilate da isnežana neko sa stipe familijaja, Allah neko razi Allah tar hem normalno lakir familjatar, je baro selam džio maro šej efendija baba Musa, je selam džitute da isto tašikone da isto baro selam džitute. To men proširene kovor slušao ovo video, te šajto volko povekjeto broj, te šajte počina mare derseja. Hajri, je baro selam džitute mo pral, kaza molnavto pokasno, kaka ovol o efendija ajetencar, te šajte pomoži nemen inšala, te člana mencar kokojem, ti se tu normalno šuže pitajna, te postavi nelen. Mate bistra, je baro selame, džija mare sajdime mangle efendijaste, potočno še efendijate ko Mustafa, je selam džitute da je efendi isto, obstasto su na mencar. Opir efendija isto a mencartan opir baba baro selam džitute da, eyvallah, su na mencar, proširen kobor sušaj,
O видео тоа ко повеќето джене пред тему камара ефендија, значи тоа веќе ко баро број. Ја баро селям исто џитута да весел, аликум селям, обсастосуена на менсар. Сјамен исто буд джене далишинки ова фино, теше јек тикно одговор те ден пред да почина амаре емисијаја. Аки баро селям исто ме пралеске е селјоске исто овда со на менсар проширен ковор со ше о видео овсасто исто снежена. Нормално амаро мангло сайдимо харидур танесте теки халвети Љубљана исто баро селям џитутеда исто ефенди со ина на менсар валла шунге ова фино мате дуговлачина суске манга ковор со кратко тоа и емисија о ефендија мислева дека е тану со спремност дикавале веќе Андре машала нурла динова сар секогаш јек баро чести мангелески пате му кале нормално те починел пе емисијаја. Selamün aleyküm Sultan. Selamün aleyküm. Şükür so dostignidan mande. Алейкумуссалам ва рахметуллахи ва баракатуху. Унапред извининама сатире сајдиме цениме мисафиренге, односно мире мангле праленге колајтале моментално атеса шехари здравствено и сјамен проблемија. Шајна не те шунгова доволно, ама ка потрудинамен од дозом козом со шај, камолинамаре господаре, те шајте, омогучинем ги амаро господари, те шај това чип халој баскири. Селамин керава тутут, селамин керава сатире мисафирен, уедно мире прален, тари батинско димензија, тари захирско димензија, па чак прален која аракловена, која вертаборија, селамин керава и оленда, јек баро хидаети, рахмети, васиети, hem bereketi araklo opravo ummeti Resulullah hem o ummeti kola su araklona koja vertaborija. Esselamun alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu mobra. Wa selam sultanım ve aleyküm selam. Ake baro selam eden damaro efendiye de isto sarsu dikena sarsu havena ko volamen hari normalno sabari moram to volamen sabari sar некој сојтани исто ко социјална мрежа са сотикена о покушинова ко врсушај товол активно тешај товол туменге јасно пегласоја со скинеле нормално ко прошлот буџен џанина дека неле хари незгодно операција и нормално ќе кана шукирал хеске пошукарите но со добинда да снага и расалило песаменде хем дендамен ќе каја могучност шај те барара нормално одинико асавко јушужо џанди пасар овсо мангела те изјаснила менге, значи ковен сабарлија кока мангел нешто те објаснил нормално ковр со шај петонејата вола менге појасно иншалла ковола мен сарине далеске јек сабари. Па мати дуговлачина бајаги ту ефенди ме бива керав те почина амаре дерсеја ме бива керав лејака на моментално и камера ем почин ме дале моменте се камукав о коментајра палема керава и баро селјами сарни кој сојтане ака на моментално сарни ковр со могуче о коментара камука те шајте четиненден хем са свакирдем опитај на нековенки крајка мате стопиране ефендија пошто нормално кол јек шужо дерси ем опитај на нековен етемаја хем како постави немпески крајката дел пес одговор вала ефенди мека му капсу да канату продужин те дерсеја па иншалла те си нешто нормално амен кашај те пуча или поточно те шај те поможина те овола менги пана појасно бурм ефенди Eyvallah sultanım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman, Errahim. El-Şafi, El-Vahhab bismike ya Vehhabu ya Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaîn. Sıran el-Fatiha ve selavat. Allahümme salli seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Amin. Rabbi yasir. Rabbi temin bil hayr. Ya Erhamer Rahimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. إلهي أنت مقصودي وردائك مكتوبي. لا فاعل إلا الله، لا مفسوف إلا الله، لا موجود إلا الله. دستور يا حضرتي الله. الصلاة والسلام عليك يا آدم صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا عيسى روح الله. الصلاة والسلام عليك يا إدريس نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا داود سميع الله. الصلاة والسلام عليك يا موسى كلام الله. الصلاة والسلام عليك يا إبراهيم خليل الله توحيد البابا. بسم الله دستور، بسم الله وبالتوفيق الله وبهداية الله وبعناية الله وبشفاعة رسول الله وبهمة وسيلة بيرنا وبجازة مرشدنا وبشهادة خلق الله. Halalen empeñalen. Kolaso andinaya hem sopakaya ko islam. 1000 starševu pišu nekoliko verša i nemen je manipulacija, odnosno omanušava kergemenge neka oslediva, a mengi samo o Kur'ani hem o suneti. Da li akavaitalo generalno o islamu, o Kur'ani hem o suneti. Mekava kerav, mire saydimem cenime phala. Hayır inşallah. Salavati selamine kovel. Okole ustazenge su angeamen kwa kava stanje. Te šaja mena kava su spodelin gamaro gospodari. Te spodelina maškaro amende. Zažao. O Kur'ani kerimi si kavelamen averšane. Na ne samo suna. Na ne samo da vas mislinena on i suna. O Kur'ani nešto aver prezentiri nelamike korkori Andre, pa dva mangava im časti mange zadovoljstvo, te ulavav tu menca mire sajdime, cenime pala, znači s obavesti nelamen, amaro gospodari, znači ko Kur'ani kerimi. Sojo islam. Samo islam italo Kur'ani sarsova kergame musuneti. Age harsika geamen, pengeamenge. Ako mangaja pravo drumo, trebala te prati na Kur'an je suneti. Akava je o islam, celosno akava je general, zažal. Aqui aí nem manipulacija. Taro manuša, kola itale ekstremna, kola so pratinge pese, ne save pravcija, kola so sine odredime pravcija, mate vlegujnav kodava, i si sudno dive amaro gospodari ka sudini. So i bitno mangavate spodini naftumenca, sarnajan gleder, te vakera soski alopi kamberi. Molinava sa amare pralen, ema amare penjen, kolay talate, te pravem pe Kuranija, kerimija, mubarekija, te dikamaro gospodari sobavesti nelame. Saran gleder kukujnajek ajetitari sure Džuma, vakera lagar. On je poslao neukima poslanika, jednog između njih, da im kazuje ajete njegove i da ih očisti, da ih nauči knjizi mudrosti, jer su bili prije u očitoj zabludi. Eakana. Ko akavajeti, toro sure Džuma, sure citiringamle, ako dikale tekstualno, sar tekst, butitalo ispravno, magaritalo da. Me bi samo zamolinao je pralen, neka pišini neko da li šungovava šukarem, da li šunenama, mo pral tehran. Kaži kerav, pošto kerava lafi, a i sima somnež, pošto nađnava da li šungovava šukar, slabo sijum, znači glasoja, mangava teđanav da li šungovaje. Sachung jo ver fino
Джиека Насарне вакерде само ине таро амаро мангло сайдимо ефендија о таро рекуманово Мохамеди вакерда кочиндаине пес нешто, ама мислева дека што уреду акана, ај нека деламе јек одговор пред почнало ефендијата претучно педерција. Дали шунгова опхалален сама два мангавате жена. Jer ove efekti taradava sukeraja lafi. Аќе оферди некој са 100 пешинова дека шунгова фино ефенди продолжи значи шукартано са. Бр. Машала. Allah te nagradi nelle. Eyvallah. Sarnayan gleder. Znači akva kuransko ajeti sori citiringamle i sjamen potkrepa da lese koja potkrepa ka praven ko tefsiri Ibn Abbas i strana šelo bišu štar. Znači jak je potencirina je tefsir Ibn Abbas strana šelo bišu štar. Dediken ko akva ajeti ko sure Džuma. Созначи нело пекамбери соскјало, генерално соскјало, а мека да виек сугестија, хемкава керав, сојо лафи, значи о Кураните си кавеламен, о мудрост, хем те очисти неламен. Па состара ка наме пучавама те очисти неламен. Односно, керала пелафекате, тари прво генерација, таро лесирак сабија, акава важинга, манге важини, хемка важинел. Акала куранска етија со рецитирinaјен. Со и битно бхалален вакергам. Текстуално и феноменално сар тексти бути јасно. Ама теди касо гарав ги олапало контексти. Односно и суштина, срж. Со јака лесо. Джаја дајле бхалален. Акава и не значи o ajeti sova kergan mitari sure Džuma. Ka pokušina je kajeti taro sure Bekare šelu pišenja koja glasine lagar. Gospodar naš, pošali među njih poslanika jednoga od njih koji će im ajete tvoje kazivati, knjizi ih poučiti mudrosti i očistiti ih, jer ti si doista silan i mudar. Аке кава да ети. Значи вакергам поновина е ко суре Бекаре шелу бишења. Тефсир Ибн Абас страна и нјавар шутрито. Нека ди келпе со секерала пелафи. А мека вакерав ки крајка со секерала пелафи. И сјамен панда е куранско ети. Ај си бута ети амен ка служи намен товари пократка со секој ќа тема и си тема ете панда те шај те права, чачипнасе со село амаро пекамбери путите дика, хем това радосна те гордејнамен, сарсо гордејнамен, мадам ова керга амаро мангло хабиби, о учители е светонгоро, кавен мануша солнака дикенма, ама одозом ка мангенма. А кја случка, хине вакерди, хем аке обистинела пе, и си мануша со надикле пекамбери, хем агер чачипнасе, мангенале чак повише, таро пире ромја, таро пире чаве. Сие сав кода куранско ајети, со скјамаро господари потенциринела. Ни јек на кашетол, правовернико, садок на мангела и пекамбере повише, таро пире ромја, таро пире чаве. Ама наштите вакерав, ако мена си умадава, дека на неавер и дуњаја на не чучи, значи сие сав ке мануша. Значи предужина е да е лиджаја суре Бекаре. Шелу бишу е њато ајети. Господару наш, пошали меѓу njih посланика jednoga od njih, koji će im ajete tvoje kazivati, knjizi ih podučiti mudrosti i da ih očisti, jer ti si doista silan i mudar. Tefsir Ibn Abbas Vakirgam e njavardi šutrin. Ponovingamo ajeti sa namerom, jer i sile bari suština. Džaje koje kavera ajeti. Sura Ali Imran. Znači sura Ali Imran. O ajeti vakrila gar. Allah je i vjerovjesnike milošću svoju darovao
kad je poslao poslanika između njih, da im kazuje ajete njegove i da ih očisti, da ih knjizi poduči mudrosti i da ih očisti, jer su prije bili u očitoj zabludi. A kada bešela kod Tefsir ibn Abbas, strana 293, neka proveri, ne namare pralja, neka diken, so Kerala Pelafi. Generalno Kerala Pelafi, ako obrati naja poviše pažnja o pekamberi, sar pekamberi, овсине ментори кроз животи. Олафи менторите во кералека на јек учители со презентирингјапе ки свакоја ситуација. Сар презентирингјапе. Дали психолошки, дали емотивно, дали физички, дали те вакера финансиски. Опеј камбери никад нешто курпиро живото на кергја, на препоручингја, ако ов прва два на кергјале, па после те вакереле пире аксабенги. Значи, која кала 13 е керела пелафи баш очишчење, ме астарама ко очишчење. А со значини о мудрост, или о Курани сиклојба, и тало буд битна букја, мануште сиклоло Курани, jer o Kurani talo šifa, tara dva aspekti meko početak kad počmingjum, spomeningjum, o tu solečine, ja šafijul, ja šafi. Isto proučingjum, ja vehabu, ja vehab, o tu so poklonine ili so dea, pizo računi, znači. Sa namjerom, te šajte svatina i suština, a kale sohbete siri, ili muhabbetullah te vakerav, Allah je skoro mangi pa sotingamen, te spodeli nama škaro amende. Ja dale se pralalen to bratina pažnja, soja da vas o resuli kurpiro vreme, hema kana, a čagamge ko amaneti, te očistini, amen. Saro resuli ko čistini, amen. Sova je, sa svojim prezentacijom, tevhideja, najbaro tevhidi i talo očišćenje, praveno tefsirija kolasova kergun, koji beležinga o tevhidi, hemo zekati mate bistra. Znači o tefsir taru ibn Abbas vakrila legar. O tevhidi te penđaripe, hemo zekati te delpe. Tevhidi sjamen zahirsko dimenzija, tevhidu uluhije, tevhidu rububije, tevhidu esma vel sifa. Sjamen tevhidi ko batinijeti, tevhidi efal, tevhidi sifat, tevhidi zat. So značini, amen morate huljárata, robare sfere, kotikne sfere, manušenge te šaj tova jasno. Tova čip, haljoj basiri, o tevhidi. Sve olafi tevhidi, monoteističko vera, jednoboštvo, te negirinelpe sa okovasoj mimo Allaha. Sa sobožavinelape mimo Allaha, te negirinelpe, jer i kelima, odnosno i parol ili olafi, la, arapsko značini negacija, ilahe, ilallah, znači negirini pe so negirinelape. Sa okola božanstva semo Allah. Tara dva aspekti praljalen, znači očišćenje, potpuno očišćenje avela tefhideja i sjamen amen metode, i sjamen znači te vakeravle, ajde to hari ko bud ponisko rang te halovamen, taraka način, taraka sredstvo, sar te očistina, amen amare kalbija. Sar te očistina, amen amare kalbija. Kada vijek primjeri ko zamanije Resule skoro, sova kerga jek poznato o Abdullah ibn Mesud pengagar, o Resuli i kalgahine amendarataro kalbija amare o nasvalipa hem zameningalen ešukar bukenca, ešukar delonenca, pire prezentiribaja. Akvava kergale sar su pomeningam o Abdullah ibn Mesud. A dale se pralalen, znači akava sova kerajataro čišćenje i buti bitno, buti manuš,
кај Исиамен е куранско аети, кај на кела ко Курани вакерала и успече она и само кој ја очисти. Керала пелафи, значи, те очистинел пе мануш, со те очистинел. Значи, нормално и душа. Мате, мислен, буд праля, кај мен Исиамен, буд врсте души. И душа тали ек, само се добинела трансформација, добинела пирестања. Ја дале се као спинело, која само кој ко чистинела. Напоменинга таро Абдулла ибн Месуд, ка помина панда нешто. Сакерала и не овадава. Те на хинеле, те вакера модерно авдиве, не само блок, сарсокерена операција мануша, те направија нека сере калбија, те на синелен о аксабија ко калбија, састрна, или бара, или кашта, а мен напоменга. Значи, ов синеле методе о Ресули, начин ја спире презентација, од живти палесоро са Ресули салаллаху алейхи ве селем, со скагарте сине чачео пейкамбери, манглоhem гудло, каса, пиреакса бенца. Со увек препоручингја оленге, ова два прво кергјале. Со и најбитно таракава со амен спомени наја пралярен, мора това машкара амен де сад праля јегдиве реално. Теди како ја итали и метода, о начин, о средство, таро чишчење. И си мануша, ако мена си умадава, ке мандар појдинава, ама и дуњајна не чучи. О пекамбери со забранинга оленге, каске, пиреак сабенге, ола два никад више на керге. Сар со дозволинга, а гар забранинга, пошто Аллах дингјале право ем те забрани менге. Па кергјао Аллах измеѓу остало, са со делато мен о пекамбери лен, а са со забранинел циденту мен. Или дури овен тарадава, поду тарадавате циденту мен. А гарте джаје понателе пралялен. О Ресули салаллаху алейхи ве селем чачине дживдо ментори кроз живото. Ов која мареја е ка, ко човечанство те вакера, и кола сариек неписмено умих, босанско лафи. Он е био неписмено умих, која мареја е ка, ама синеле огромно сила, која со чаче подучингале, тари страна, е Аллах есири, преко Емин Джебрейли. Пралялен требела лите овел амен, ментори кроз амаро дживдипа, опучиба. Пошто Ресули салаллаху алейхи ве селем физички накля о хајати. Манге лично, метафизички на нака. На динама самире праленге окола собавине да пе. Значи с предмет суфизам или тесауф, кај Ресули ленге итало дживтоки метафизика. Акана, пало песте ова чага, кој? О Ресули, со чага. Варисија. Ама и си куранска етија да, мате му чинамен вари сенге, ајде, шајтале неисправна, исправна, аке ме кадавие куранско ети, то лакши намен, ем те анимири намен, те расположи намен, ка рецитири навле, со амаро господари вакирија мингегар. Ко суре Араф, о аети шелуов товарде шујек. А меѓу онима кои стварамо, има луди кои други упучуju u istinu, koji prema njoj pravedno sude. Allahu ekber, Allahu ekber. Ake je kuransko ajeti, kaja menge je potrebno mentori kroz životo, a i sijame pa da bud mnogobrojna ajetija. Na mangava butelav vreme, mangava te predužina, pošto i tema itali bari, mangava kratinava, znači со пократко те овав, кај ментори кроз живото или мануш, или те вакерав упутивачи, или водичи, или учители, сарка вакерале требела менги. А кава куранско ајети,
со рецитирингумле исто беше лако суре, значи вакергамле Араф, нека родено праля Котевсир ибни Абас, душелу шорде шудуито страна. Значи тик, амен ништо на вакергам амендар, него само со исиамен адрезе hem argumentия кодини исламе тесор. Пралялен кавакерапанда ек аке потигно куранско аети ки суре Исра, не поводи се за оним што не знаш. И слух, и вид, и разум, све че се заиста одговарати. Еакана. Амен кергам лафи у почетак, ако служи на мено разум, кај аква динина не само за видливо димензија, пошто и сиамен куранско аетија кај маре органија кај одговори не кола надворешна. Ама и сиамен аетија кај унутрашна да органија кај одговори не. Аке куранско аети кај одговорини англо Аллах Джелешануху, кој кај одговорини? О разума маро, о слуха маро, о вида маро, која вид, која разум, која слух. Ја би салиле најверојатно Лески, а каде стар да дарандиним од први, па ќе даде затемов најверојатно како чинелпе ако некој јави нова пеманде. Дали шунеме на канаше ефенди? Мето шунава на жравату дали шунема. Палимо тоните на супер палал, значи продужин е дерсеја, а најверојатно на шунгеола пишинова, ачка да панаек 10 секунди, ај пишине на кана дали шунгеола ефендија? Ка замолинаве пралентаро групе или приватна пралямате звонинен со се кад звонинена исклучинела пе гласо. Добре, ефенди продужин шунгеовеа супер, бујро. Елхамдулилlah. Ако шај неко тарогледачите посетин кераламен, кајат шилам, пошто е деја италиек метода таромиро живото, мангава, ти дика дали јам доволно пратиме. Ajde, jak baro selami Джико Хайри, Камила ќе веќе јека аети пишинала, таро би штарто сура би штарто аети кои се пишинала на денот кога против нив ќе сведочат јазиците нивни и рацете нивни и нозете нивни за тоа што го правеле. Значи ќе дан лафи таро оргајна соковен амаре сукакерен багерту ќе сведочинен амаре натрешна оргајна да исто, да тарине о муабети, буру. Ако некој со подржина мен каква вакера видливо димензија захирдена мен вакераја о видлива органија тачно, ама мен кераја канала фитаро невидлива органија, ама не се. О Аллах те наградиниле слободно шајо хајрија миро дости миро прав, те пишинела етија, хем те охрабринела мен или со силеки намера на само сар свако амаре праля, него ме пучнум, те шајарите пија, то свежина амари со која, дали шајте вакеренам ги опраля каја шилам. Аха, тамам. Дали ка шај некој те вакерал коте ачило ефендија, те шајте продужинал педерсеја, а дали имаме тесте када век баро селями кој сутане моментално Андре, значи баро селями Джико Амаро Исмаил Сали Дурмиши, исто ек баро селями Джико Амаро Ефендија Иса Раимовски, ек баро селями исто Джики Бебиди Шерифовски, теклум преска е Хасане, ек баро селями Джилестеда, маро магло сајди има таро Хасан Шија, лески да баро селями исто, о Касеми да дикавале катетано ек баро селями Джилестеда. Ајде кашали само те пишине корте ачило ефендија. Уедно ме да селями керава сами репрален со наброин гален, значи ек баро ашкини јази ми репраленге, Аллах е соро рахмети,
hidayeti, vasijeti, emo bereketine kol oprosabene, opramende kola sosyan prisutna, kola naneda prisutna, kola posteka šunena kava, o Allah Đelešanu te čaropiro rahmeti opralo, amen. Ajke neko sa 100 o Isa Raimovski dendajek odgovor, znači ja član ko sluh, vid i akli. O Allah te nagradi nelle, Maksus, bosansko lafi, specijalno selami, aškinjazi, čileste, čikorlesoidio, ehlibeiti. Ak napredu žinaje kja vereajetea ko sure Yunus, kamangav te vakerav, unapred izvini nama ako i sentimentalno o kuranska ajetija, amadlajtale ajetija ko te o gospodari amaro, znači tingamen, obavestingamen ko kurani. Ki sura Yunus, dešušov to ajeti. Da Allah nije hteo, izvini nama, da Allah nije hteo, ja vam ga ne bi pokazivao, niti vam on sa njim upoznao, da ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio, zar ne svaćate? Allahu Ekber. Hayya Allah. Znači, ako ajeti bešela sine, pa kergam ko sure Yunus dešušov to ajeti. Čaje koje kavera ajeti jakana. Sura Enbiya šelu eftato ajeti. A tebe smo poslao samo kao milost svjetovima. Znači, o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem bi çaldoitalo sa rahmeti džumle, znači čitavom čovečanstva. A kad te bud precizirinela o Allah Đelešanu, kaj o Resuli bi çaldo sa rahmeti, hem te ulavel rahmeti. A kavahari poviše trebala te razmislina, odnosno sar milost. Predružina je dajle, ajetencar, ko sure Aksab, biš uvijek to ajeti, vi u Allahovom poslanika imate divan uzor, zar onoga koji se nada Allahovoj milosti nagradi na onom svijetu koji ćete u Allaha i Allaha često koji spominjaju. Znači, ajka kad te pa na jek, te vakerav, na alegorično nego direktno opomena amaro gospodari vakerolamge, kaj amen ko pejkamberi sijamen jek najšužo primer, ovitalo sar uzrok jek najšukar sar te vakerav, kastrebela te lale sar ajna sar ogledalo, avamende ovitalo adava, kastrebela te lale hem, znači, adava so često spomenin gapire gospodare. A dale se pralale na kva kuransko ajeti taro sura, a sad piš uvijek to ajeti, trebala poviše pažnja te obratina, jer čačipna se o pejkamberi sallallahu alejhi ve sellem italo najbaro uzrok maškaro čovečanstva. So ikada postojinge mange sarfatmiri, mi izvini nama ako neka se naparu i nelakva. Džajaki sure Maide de šupan što ajeti. O sledbenici knjigi, došao vam je poslanik naš, da vam ukaže na mnogo što ste vi iz knjige krijete, preko mnoga čega preći, a od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. Allahu Ekber. Šukur amare gospodare se kaj akate amaro gospodari vakergamge kaj manuša angleder garage butaro kitapija. Padaleski o sebepi soske o Allah bičagaj pekambere. Eketaro sebepija jek soske alo pekamberi. So manuša bud garage taro kitapija. Džaja dajle znači ajetenca. Kerala fiko sura Anam o ajeti ovtor dešenja. To su oni, ako na već delamen kojtale, kojima smo mi knjigu i mudrost, vjerovjesništvo dali, pa ako ovi u to ne vjeruju, mi smo time zadužili ljudi koji će u to vjerovati.
Koj verujnela, blagoleske, koj na verujnela, sote vakera, o Allah yardım inşallah nekove. Akanađa je isto ko je kaver ajeti, ko sure Ankebut, kao i njima mi tebe obasijamo knjiga, a ne kao od njih kojima smo već dali knjigu, u ovo vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze naše samo nevernici osporavaju. A kavada je talo ekbaru išareti o nevernikija kola, znači činavena ili usporinena od dokazija kola je tali bičalde preko Resuli sallallahu alaihi ve sellem. Ka čolamen pa na je kuransko ajeti, pošto lelun tu tarbut vakti, ko sure Bekare, šelu dešutrin, Jevreji govore, hrišćani nisu na pravom putu, a hrišćani vele, Jevreji nisu na pravom putu, a oni čitaju knjigu tako sličnu kao oni govore i oni koji ne znaju, Allah će im na sudnjem danu presuditi u onome u čemu su se oni ne slažu. Wala havle wala kuvveti. Halalen šukura mare gospodare se, kaj i sjemena savko jaračija, kaj muklamenge je savke habibe, odnosno mangle, koja su obavestingamen, koja su dživdingama škaromanuša, odozom skromno, odozom ponižimo, nikad ne ikergape, ko ne savete vakera bare deređe, uvek si ne ostanjele skoro peste ponižinel. Ако не си имат ракета маса, як дујтрин хадисијати употребина на динама кај обхалјата роверо исповед ислам, потпуно е мокулада кола на нета роверо исповед ислам, ка слажинемпе, коте Ресули салаллаху алейхи ве селем пренесињамги, ко мануш постојнела е котор мас, а кој леске исправно адава котор мас, читаво трупи леске исправно. Ако и румимо леске адва котор мас, читаво трупи леске румимо. Керолапе баш лафи баш о вило или о срце или о калби срте пенакана. Еакана су значинела о калби силе бари улуга и силе. Овитало е манушеске ко трупи сарсова кергео пейкамбери јек тевакера главно органи козом со халеваво о контексти, а кале хадисе скоро, значи, кај сао функцијата ракава органи авела. Ка наведина пандек хадиси, коте о пейкамбери вакерела, пиреак сабенги. Ако поврединена, тумаре праленгере калбија, пошукари туменге телен јек предметаро железо, те джанте паген о Бейтулла, односно ко превод и Кјаба. Него те паген тумаре прале скоро вило. Која баро вредност дингјао пейкамбери е калбески. Па и си додатна панда, авер хадиси куција, коте вакерела, ништо нашти обухвати нела, маре господаре. Само е ке му мине скоро вило, шајте обухвати неле. Халален, ме лично миреа навесте, извини нама, те дозволинген само им ту, мо прал дехран, те дозволинген, те захвали нама ме господаре се ке дуе тринела фенца, а после пала дава, шај обхаляте пученик дутрин пучибе, одозом козом со сјам кадери, те шајте дале на одгор, а мада ми е квада и манге оперечење со джијака на кергум, ама шукура маре господаре се као могучинга маро господари.
Нали, проблеми са со кердем, значи намагате оптеречината, ковар со шеј, например, те си да могучно, значи те одговор да вадат сокола пестано прифатливо, ако наштина не проблеми, значи шај исто е праленте замалинален, ако нанетано овакти хем нормално морамте размислена са стипаскелески дески, значи туменко приватно да шај олеате контактиринен, о певактесте емпе околесте нормално кашајте одговор на отмеѓу тумаглан ефенди те кере бујрум правдој туке и камера, а посебно да рестар замолин дамен о прал о Роберти те читина јексура, која завршинија далека читина и сура леске, хем нормално ка продужина е питање цртаро са о джемати бујрум. Eyvallah. Olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Şükür tuke ya Allah. Saubari pa preperala tuke ya Allah. Tuke kavaz da amare vasta ya Allah. Ya Allahume amin. Hey ya Rab, tu sian amaro ya račija. Oprosti nam enge grešnikonge ya rabbil alemin. Molina je tu ko naftiro. O hatari Esmal husna. O hatari tire anavengoro. O hatari tire kelameskoro. Te oprosti nam enge grešnikonge ya Rab. O hatari tire manglengoro. O hatari tire pekamberengoro. O hatari ehli beyteskoro. Te oprosti nemge ya rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Himeten vasileten illa ervahi. Hazreti Seyyid Pir Abdülkadir Gelani. Hazreti Seyyid Pir Ahmed el-Rifai. Hazreti Seyyid Pir Ahmed el-Bedevi. Hazreti Seyyid Pir İbrahim Dusuki. Hazreti Seyyid Pir Saduddin el-Cibabi. Ve esari piran vila ervahi enbiya evliya şuheda ve suleha. Vela ahyari vel abrar. Afrati vel aktab. Kırkler, yediler, üçler, aşıkan, muhiban, ehli beyt. Ve haseneten illa rucedel manevi kudbe Rabbani gaf semedani bahyakin meani. Hazreti Seyyid Pir Abdülkadir Gelani. Hazreti Seyyid Pir Ahmed el-Rifai. Hazreti Seyyid Pir Ahmed el-Bedevi. Kadası sarahu illa silete zennebiye. Illa silete kaderiye. Illa silete uhra. Ve Husan Şeyh Muhammed Emin. Ve Şeyh Kadri Mitrovicavi. Ve Şeyh Mehmet Bosnevi. Ve Şeyh Ömer Suriye, ve Şeyh Ahmet Cadul Suriye, ve Şeyh İbni Zeydan Suriye, ve Şeyh Zakir Bektaş sıradan el-Fatiha ve selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Tekabelna bismike Hazreti Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Efendi, Allah razija neka ovo tutar, inšallah neka prihvati na lamare duve su kerdemne na tisnotive ko sakava džemati da su vas ne pomare vasta. Inšallah lengere akraj baki potočnula im je familijake da isto Allah neka keral razija em neko ovo rahmećija ko sa akadela momentalna dive koju su isjamin, znači hem nam bori pa hem gajrit neka lokjarali inšallah Allah Đelešanahu. Efendi, eyvallah. Киранамен, евала. Киранамен те си извини, значи само со денем лафи амаре мангле поточно значи цениме пралески и робертески, амен джанаеле сар Мехмет Окуян, значи замолим дати читинопе ајети и сар свакедем, значи аки канака ајети читимот, значи нола кал бисмиллахир-рахманир-рахим, тој што не верува во Аллах и во пратеникот негов, па ние за неверниците расплатен оган подготивме. Садакаллаху ал-азим. Аки кава кердемле, суске точно спојнала бутфино, неко састо амаро мангло сајдимо Мехмет Окујан, овитано исто е кафози шатва кера екуна нескоро, ен прецизно, еке амаре пралејаде исто ахајри
Ќе милеја, значи акава да исполним акава сумагла о прал те читинопе. Ка замолинавтуме дали кашај уопште те поставено питање суске и не шужи тема, нормално пуштеда некој, морам те вакирале дека акава емисија наведи митан исто кој YouTube, тумен шај секогаш те иранен тумен, ем те прати нелна, ем те дикен, со насватин ден од почеток, значи кога на могучност те дикен коте те дикен на двајта ки романи интеграција центрум, поточно чингарала пес Рио Сегюл Сали о канали, тумен шајте абономине, ем плюс те влезне на Андрем ка дикен насамо ка емисија, значи сјамен побар емисија, ем по важна емисија со тано едине исламетески, значи тумен шај комотно те прати не на мен. А о Ефендија со керда кала лафија, значи палема крала, тумен истимен шајпа те шајте дикенле од почеток, значи кој YouTube, кога мангена шајтиранен МТ Хавен. Баро селям исто керава ќе питање со поставен да манге о Јашар Мамут, валла со почеман тујнан Кардаши ме даде скоро, тачно менум етарзане скоро шетарзане скоро чаго, значи валла со џанеамен, Аллах некој разија тутарда, ајке денок туке да одговор. Мека иранама, значи, ко питајна сојтане моментално важна темаја, дали кама гел некој те поставинал опучибе, снав дека о хајрија нешто пишинда, ске бучабел ко ајке канака. Опучибе као вол сар очистингја лен о пејкамбери али веселем. Според ајет, тој на неписмените им испрати пратеник, еден помеѓу нив. Ајдите негови да им ги кажува и да ги ичисти и да ги научи за книгата и за мудроста, иако претходно беа во очигледно заблуда. Сура 62, втори ајет. Садакаллаху л-азим. Бујрум ефенди. Isto identično aјети која рецитингаме аменда. И си захирско чишење, и си батинско. Са тоа влеске одма директно. Захирско чистење, сматринова пе мануша кола и тале ко дин исламијети, долинге од дин исламијети, кланинена песе одржинена, и наштите вакерав дека нанелен хајри, дженетите како и силен дженети, они тале спасиме, значи ола тари темина джана ко светлост, пошто ола гледер си неко каран локо, агарте текстуално сарсодело текст, козоме мирокапацитети халолале, ама ки батинско димензија сјавер бути хајри. Са, например, со кадавту јек примери хајри, дукалатут о желудац, а ту леа таблета шерески, далека поможинот. На динама, кај на нете поможинот. Требела менге ментори кроз живото, рецитиргамо аетите мајна пале киранале, и си мануша со употуинена ко право дромо мануша. Са, например, ко суреджин, од шефтато аетите правеле хари повишите разглединеле. Када па на ек пример хајри, директно туке као братинама, му право пуште пучеја. И батинско димензија, односно, јек соба со кергео пејкамбери, курпиро замани, мануша кола со викингепе, ехлисав, почминге после емо барвалете хулавен пешеја, ем скромно те пиравен бем те джанкадија, соба те шајтеле не савко илми, односно знаење. Одевел мухля кукурани кирими, есмал хусна, свакоја есма и сила пири мусема хајри. Ка замоли нафто те обратине пажња ко суре Хашар,
Еке директно ваке работки. Суре Хашр. Забележи накава. Обратим повише пажња сом Ангела Маро Господари кадва керла Ху Аллаху лези ла илахе иллаху. И тако дајле улавела о есме емо мусеме. Есма е нешто друго, а наведеле скоро мусема е именован. Тараква аспекти ту хајри и димензија батинско итали авер. Ка наброи нафтуки. Офтоварде шупанш посто. Учењаки а хајри. Ко ислам, а раклиле ко предмет тесауф. Офтоварде шупанш посто. Манглан паќа е прале, манглан ма паќа, а кавасине мо одговор джитуте. Ејвала овсасто. Ако нас јан задоволно, опрости не пранес. него најверојатно ко приватно да исто нормално контактем те шајте бајрарол, ачтем као мики камера би средмос ке родава ја каети, а дале скро се вепи, ќе као, ач само тем, као, бројро, ќе као. Значи, о прал хајри нормално поставим да питање, ако на несар сваки дум шајте контактирнам олеја ко приватно без проблеми ко волиски објаснимо. Палем исто Мехмет Окујан некој се 100% питање, им замолнала дали ка шајте читно 68 сура 4 ајет, поточно ако нам некој со кибрзина читинум, значи керала без старокалем суреси, оштарто ајети, на неамен могуćност, значи дали кај о хајријате те керал брзиките чуламинге о ајети, На, шајте служи на мен да пошти се мен Куран англаменде. Која сура? Значи калем суреси, штарто ајети, шоардеш тото сура, штарто ајети, керала кате Аллах джелшан ху лафи, таро јек дело кој што пишува керала да си поседуваш голем морал. Најверојатно е интернетија не со проблеми, о шефендија и клило, значи каблезнил се обавезно каблезнил Андре, значи парен се сваќам дикин со ше могучите поставено питајна кори со ше на пример тоа менге значи споеме е куранско ајетенцар хем е темаја, то во свакала пес по обширимо е дикутнењете шете сватинен состакирла пес лафи. О ефенде са сваким моментално и клило, за кратко време киранол пес, ка дика сојтано. Јак баро селјами сарни кои се тане моментално ко лайф, са сваким преска, кои се напратим да од првин акала дерси и селе могуćност покасно те дикеле исто преку YouTube, хем нормално ти силе отворена питајна секој што те поставим на манги или поточно ефиндијаски ко приватно, хем нормално томелески појасно о пучибале скоро. Само ти си дојек баро моменти Роберт Моправ или Мехмет Окујан, те шај о ефендија те приклучинал без Андре, хем те шај те продужинал пе дерсе. Али понекогаш вакирал колку иманца намагате оптеричинавле со скицатукена и силе хари проблеми е гласоја, хем водинава буд пажливо, значи на поставинава леске да буд питањето оптеричинавле, со ске е двај керала лафи, а нормално дека палем колку толку тиклове ко лайф, значи требало тоа тие баро капацитети, па те шајти те беше значи одговор Роберт Ефенди туџања башвино сартано акава царџала дава и на исто буди ко лайф ем поточно ко емисија, значи морам тоа пазливо им те дешуш информација. Бурум Ефенди. Со синете, пошто тока ме избацингама верувам ги таре куте нешто начинало со и исклучинга са и на сине па морандило чопато бацине два преко. Добро, шајна не брска, него магла о Мехмет Окујан те поврзинал, значи тоа цело дерси ќе ајетеја кој со вакрила 68 сура 4 ајет, па те шајне те читине. Значи му џардун те читине леске вакрдан и симан. Одма. 68 сура Калем 564 одма.
o ayetite şuna. Buyur. Start o ayeti ha. Startı tamam. Evet. Bu opasno ayeti. Bu opasno ayeti. Kога ќе реја O Allah te Мехмет nagradini окујан le. лафи, са суџане але. Bu opasno ayeti. Već angema gesigate o ayeti da em çaçipnaske tu sian najbaro čudo. A dva krila pela fe pekambereski. Allah te nagradinele. So која тема поддржинела мен, со мангела те анимирини исто е прален овда. И си бута е тету мо прал дехран на манглам те ова, нали, бут досадна манушенге со се ајде ту мен вакерина дари кинемачка клајна ба фајн, нали. То кратко, ама сладко, нали. Efendi, dali kade panek izini panek pitanje hem magavate tena optereći naput. Ske покушне суше могуче, значи тена тава на пример туте ко асапко системите ше на пример па на побила четовото гласу на мангаја и сине јек прал со пучола двајтано о Драган Митрович дали сием моралната пенџара о батини ако веќе следи неја о Захири. Ейвалла. Машала, фантастично почива. Дик мануша кола со е Захиреја Дживдинена, односно видливо, ола несвесно, автоматски джанако невидливо, ама на несвесно. Со се обукја морате джан паралелно. Кукујнав куранско аети, ена магавате служи намате вакеравка е бешена, и не интереси нима, ни на лава джан дипа, аква кергумле радие джемате се сој кој јавност, ама директно леске меле викинавале Али Алесоанав, а Драган Пишини, меле Али викинавале та романги па, Али мора обукјате джан паралелно, о Аллах са со створинга, сако дуј створинга, само витало ху. Esselamu Aleyküm opravna dinamasijan zadovoljno. Ейвалла, ќе баро селем мандар да джилесте, нормално поправно лајнемки група. Овитано исто е феноменално пратиоци избаше о Куране Азимушани, исто тано со кролапики која. Мислава дека на мангаја повишете оптеречина е Ефендија, па и си јек со шајтра, со мангелата четинопе со Курани, наđenava дали уопште тано дали уопште тано шукарте четинопе, ама ај кади си могучно, значи селамиџи туменде ко замолина ако шајте четино јек ајети ки сура 41 паншто ајети, значи 41 сура о паншто ајети те четинопе. Една сура, 41. O паншто ајети. Фусилен сурesi. То е 477. Аудhu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Srca naša su, govore oni, pot je pregrada, pa ti radi, mi ćemo raditi. Mašallah, fantastično ajeti. Fantastično ajeti. Pušužu ajeti. O Allah te nagradi nela mare prale sotinga kvada kuransko ajeti. Evallah. Isto. Pušužu fenomenalno ajeti. Na postojne ajeti kola na ne fenomenalno, ама клајтале тематична, кола ки тема чаче астарена пем прецизно пратинге и тема, о Аллах те награди нелен, а ке максус јек селами, дикум куѓа мо најмангло прал, а уедно селами кераваме самире прален, ашки нејази, чико шејке аморани, чико шеј сефери, чико самире праля, ако те надикавале, ама на моментално диклум дека пишинга Миро Султани нешто максу селамин керавале.
Eyvallah şey efendi namagava pana te opteriči naftut, zamol naftut ki krajka te šajte de to seljami sarni koji su ine momentalno kikoja, pa te šajte slobodni natut, sa svakerdem inšallah kovolame na kalba poviketo programe efendijaja, hem najverovatno ka objasnila mi je pe Čandi pasa, znači pa na poviše to volam ge na pojasno. Isto baro seljami si tutaro manglo sajdimo Amaro Mustafa, mate Bistrale, znači ovda seljami keralatu, tak je ovda dlatut baro Aşk, seljami. aşkin yazıcı lesteden mandar neka keren mangi halali pošto načitinavao poruke nadikava i agardi. Аќе о зијадата на менцар исто три Франција неко оловда са 100, значи о ше ефендија да баро селями джилестем нормално джикуса около касами исто дела баро селями. Сар свакирдум афикерен маги намагава тументе намагава ефендија значи топтеричи навлез сар свакирдум значи мохатери клило кои со молнајнеле заиста скоро шетева скоро берш диве ти кловол аќе ало акана прилика ти керол со намаглајнето бино шукур hem iklilojam den da svakalape maksimalno po mogućnosti šet objasnila menge, a sa svakirdim akanaj tol posebno emisija, neko kolamen pa na poviše lestar, te šajte džana leskrođani pa te beral te proširinova marao ki amari romani populacija. Šefendi, bujrum deto seljami em so šaj mogućite slobodne auto te šajte odmori netut bujrum. Amen kergami dova samo čula mangete selami keram mire pralen. Allah esere rahmeteja, bereketeja, hidajeteja, vasijeteja, hem su i najbitno o Allah Đelešanuhu te zaštitini sakala kola sine prisutna kola šunge, lengere porodica, taro saovošnipa, taro sakala nasvalipa, o Allah Đelešanuhu te delamen snaga, kuveti, mok, o Allah Đelešanuhu te cidelamen taro idolopoklonstvo, te cidamen du, o Allah Đelešanu te zaštiti namen ta romanuša devela, ta romanuša džinija, ta romanuša šeitanija. O Allah Đelešanu inšallah te anelamen ko paši pa kolenca, kola itali iskrena, hem kola preda ingepe, potpuno e Allah hese. Esselamun alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahumme Rabbena ya Rabbena tekabelna bi ismike ya Hazreti Allah. Hu hu hu. Eyvallah, ovim sa ste sarni so ne dobro kako vrso šaj so razdeljene, znači jaka jaš ži emisije sa sovakerdum, pa neka navedina и ситвено могуче покасно исто те мангената дикенте пратинено првин о дерси манглеса и диме ефендијаскро фат милитари Франција, значи ден да по максимално могучност шете проширнова маро джандипа. Са прво, Аллах Джелешанху нековулту мендар захвално со пишингету маре шуже коментајра хем су споделинено лайф акале емисија коро, пошто еде Аллах ескоро воспитива родаја, İnşallah ne ništa te kočinalamen, te bara ramaro džandibe, Allah eski kodrom, ove sa sesu i nenine sarne amensar, Allah neka mu kel pomilus uprato mende upra mene inšallah, neka ara kelamen taro širkija hem zabluda dunja jakir inšallah. Mukavat men Allah eski rahmete, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketehu, čikiva ver emisija, čikova ver vreme, hem ko isto broj, hem ko isto džemati. Mukavat men Allah eskeri rahmete. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.